Aduh, tecan ngasakeun kejo. Aduh, bapak kami kemana nya? Can datang. Aduh, mereka sakeun kejo lah, kaburu datang. Ting. Aro kahirupan yuk. Kesel kahirupan kesel amat ya. Aduh ulin ke si Markona ke mana ya? Aduh si Markona ke mana nya ulinnya? Tong kadege tong. Naon dia? Naon dia didinya? Aduh, nanjing ngaguruan. Aduh aing kesel dia ke mana? Aduh, aing kesel dia main ngalabelut ya. Ngalabelut ke mana dia? Ka sawah endek dijual kan rumah Ede. Aduh aing dijual kon mae de telaku engge. Aduh dia ngajual belut atau ngajual sempak dia? Dia ngajualan belut di sempak. Jam belut nah laletik segede cinggir. Aduh gede dia segede getok dah gede na. Maniku ayah dia mah belut segede getok. Ayah dia aing na. Jam bawok. Kurang ulin yuk kon si Markona. Aduh aing masieun ku ka bapana. Lasieun dia dibere rokok sebatang cager. Mana dia boga rokona? Iya rokona iya eta daekeun ieu. Samsu iya. Hede teh malin rokok jabako. Yang penting ngebulah. Hayo Din, ke si Markona hayo. Ayo. Sabar ay bapana. Din dia bae ngagetok na. Endung dia ngajakan. Ngasieun. Jam boloon dia ngajakan. Aduh, kemana? Ayo, pulang yuk. Neng Markona. Aduh, sahanya ngeganggu bayan rek ngejo. Neng, ameng. Nah, banget dia ka dia jejen. Markona kenaonnya? Non banget dia jejen ngeganggu bayan rek ngejo. Aduh, Markona. Ku ngejonya, kun bantuan. Endung aing mandung dibantuan, aing ge bisa. Aduh, Bapak Markona ke mana? Non dia nyakeun bapak aing hayang dikadek. Aduh, Markona jahat amat. Aduh Jen, kumaha Jen? Aduh, itu Bapak Naru. Kemana itu? Aduh, bapak tas uih. Ay, kerja naon nih di dia, si Jejen di dia. Tanya opa tas barudak ngaganggu bae, dasar keur ngejo ngaganggu bae. Panto kami nekulin ke Maede. Oh, ada ke rumah ya deh. Aduh, nekulin Pak, nek ke Maede. Action. Tok. Action. Aduh, kahiru. Action. Dia ngajualan belut di sempak. Aduh, Aduh, yang penting mah ngebul gitu. Din. Dia gerak. Dia. Dia bae. Jejen. Action.